Kabarebe yarapfuye ngo yararozwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi simbizi. Bamubonye kuri iyo pepa yahawe inshingano nshya zo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano, baravuga ati noneho turashize. Ubwo nababwiye ngo mu Burundi hari pressure. Hari pressure kuri Perezida w'u Burundi, hari pressure ku ngabo z'u Burundi bitewe n'ibyo zikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njyewe ibyo nari nabibabwiye ntaramenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagaye Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ngo nawe azaba hari igihe u Rwanda na Kongo bazaba bari gusinya amasezerano y'amahoro amashyi. Sahindura imvuga aravuga ngo muri M23 harimo ingabo z'abana b'abarundi batozwa n'u Rwanda bari muri M23 bafite gahunda yo gutera u Burundi ngo kandi nibatera banyuze muri Kongo ngo Burundi nabwo buzatera bunyuze mu Kirundo ni bari hehe simbizi. Bisobanuye ngo Ndayishimiye yamaze guhindura imvugo kubwe muri M23 harimo ingabo z'u Burundi harimo abarundi bafite gahunda yo gutera u Burundi, ntabwo bakira abakongomani bagamije kurwanya Kongo. Kubwa Ndayishimiye harimo n'abarundi. Icyo cyo gisobanuke. Perezida w'igihugu, icyo gihugu gifite ubutasi, yasubije ngo ntabwo dufungura imipaka, ngo ntidushobora gufungura imipaka ngo u Rwanda rutaraduhereza abantu bakoze kudeta kwa rukwihura, ngo chef d'état major ngo yabo bantu bashaka kurwanya Burundi ngiri Kigali. Nyuma bigiye kurangirana Ndayishimiye yategetswe gukorana n'ibindi bihugu hano mu karere. Uko yarigize ingungi Burundi bwarifashe bwariyomoye bwarishyize kuri Kongo bugaragaza ko Kongo hari Tanzania hari abandi bose ni ibibazo. Mwongere mwibuke uyu Ndayishimiye yahagaze Kinshasa aravuga ngo we na Tshisekedi bazafasha umuntu uwo ari we wese uzifuza guhindura regime ubutegetsi mu Rwanda. None hase umugira ngo yabisubiramo. Iryo joro abakongomani bahise bahimba ikindi kinyoma gikomeye cyane kitagira umutwe n'ikibuno bati Willy Manzi Ngarambe vice guverineri wa Nord Kivu yamaze gutabwa muri yombi i Montreal mu gihugu cya Canada. Ubu nizo nkuru ziri ku bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino muri Kongo n'ahandi ku isi. Ngo yatawe muri yombi Willy Manzi. Ikibazo imirwano yaramutse kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Hari imirwano abantu bari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu bice bya za Bugarama muri karere ka Rusizi, ngira ngo muri kubyumva. Haruguru hejuru ya Kamanyora hari amasasu menshi cyane ateye ubwoba za Ruvungi n'ahandi. Ubwo no hejuru ku musozi za Kiriba murabyumva, hejuru na za Murongwe ubwo naho hari ibibazo. Amasasu ari kuvuga nabi cyane, birashoboka cyane ko mushobora kumva mu masaha menshi atarambiranye mwumvise ngo Uvira tombe. Naho abari kuza bikina bavuga bati biganiro Washington Kinshasa bateguye ibirori. Kinshasa bateguye ibirori ngo bagiye guserebura ngo amasezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington please. Murabona amasezerano ya Washington bagiye gusinya ari iki kiriho. Leta ya Kinshasa uretse kwishimira gusa ngo bagiye gusinya Washington. Icyatumye nibo bagiye kwihamagarira Amerika ngo ize bakorane, ngo ize bakubitira FM23 ngo batewe n'u Rwanda. Birangiye bite? Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Murabimenyereye rero mu biganiro bitandukanye muri kumwe nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Reka mabwire ko ushobora gukora subscribe, like, comment nashaka ku biganiro byacu kugira ngo uzajye ubibona mu gihe tubishyizeho, ndetse unabisangiza abandi, ubikunde, udehereze n'igitekerezo bitewe nuko wabonye ibiganiro byacu. Nuko bimeze rero ni nako bisanzwe, niko dusanzwe dukorana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye ibintu bitandukanye tugomba kuganiraho muri kino kiganiro. By'umwihariko turi buze kugaruka ku kiganiro n'itangazamakuru cyakozwe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ni Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Akaba yaragarutse ku Rwanda aho yavuze ibintu byinshi bitandukanye turi buze kugarukaho muri kino kiganiro. Ikindi kandi turi buze kugaruka ku makuru akomeje kugenda atangazwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngira ngo murabizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitangazamakuru bitandukanye no mu banaliste bo muri Kongo bagiye batandukanye, murabizi amakuru bagenda batangaza ntabwo ushobora kumbaza aho bayakura cyangwa se ikibitera. Bari bamaze iminsi rero batangaza amakuru y'uko Retired General James Kabarebe ngo yamaze kwitaba Imana, ngo ahubwo leta y'u Rwanda yanze kubitangaza. Mu ijoro ryakeye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatanze imyanya mishya ku bayobozi, aho James Kabarebe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahinduriwe izo nshingano agasimbuzwa Dr. Wista Kayitesi. Noneho James Kabarebe we akaba umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare. Abakongomani bari baramubitse ndetse n'ibindi bigarasha bigiye bitandukanye, batungurwa no kubona ahubwo ari guhabwa umwanya mushya. Ibyo ngibyo rero babonye ko icyo kinyoma gifasha ubusa, bahise ko bahindura. Muri iri joro ryose ryakeye nta kindi kinyoma kiri ku mbuga nkoranyambaga kuri X n'ahandi, ni ikinyoma bahimbye nacyo kiza kivuga ngo Manzi Willy Visi Guverineri wa Nord Kivu ngo yafashwe, ngo yafatiwe mu gihugu cya Canada, ngo ngubu yamaze gufungwa. Ubu muri Kongo ni celebration, mu bitangazamakuru byo muri Kongo ni celebration, kuri X ni celebration, ngo Willy Ngoma nako Willy Manzi Visi Guverineri ngo yamaze gutabwa muri yombi. Ariko ngira ngo aho bukereye yatangiye kugenda basubiza, ndetse yamaze kubabwira tereka da aho ngaho muri kuvuga ngo ndi Montreal muri Canada, wapi ndi Kinshasa, ahubwo muze munyisangira Kinshasa niho ndi. Ariko urumva bakinaga ku mubyimba nyine, bari kuvuga ngo yamaze gutabwa muri yombi, ngo n'abandi ngo bagiye kubatoragura ngo umwe n'ibiki n'ibiki. Ibyo byose rero ni ibihuha n'umunwa w'abakongomani, ariko nibisanzwe turabimenyereye. Iyo bamwaye babuze icyo bavuga cyangwa se bagiye ubundi mujye mubacunga bagiye gusinya amasezerano batishimiye. Leta hari propaganda bahita batangira, abantu bari ku ruhande rwa leta bagatangira kuzana andi makuru yo kuzubaza abakongomani kugira ngo batita ku gikorwa kitabafitiye inyungu leta yabigiye gukora. Ibyo rero ni ibisanzwe, niyo mpamvu natwe turiho, nkanjye rero niyo mpamvu ndiho. Babandi bajya babazwa n'ibyo mvuga, rwose mwihangane nta gihe cyo kubasetsa kiragera. Murakomeza mubabazwe n'ibyo ndi bubabwire, kuko n'ubundi nje kubabwira ko Manzi Willy Ngarambe ari muzima ndetse ari n'ahari Igoma. Mwebwe rero mwari mwatangiye kugenda mubyina museka mwishima, ntazi ikibasesa ntazi ikibashimisha, ibyo ni ibyanyu rwose. Arahari ameze neza, nta kundi byagenda. Uraje ibyo byose rero nuko bimeze. Ubwo turi buze kugaruka ku magambo yatangajwe na Perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, nkuko narindi kubigarukaho. Manzi Willy nawe nuko bimeze, turi bigarukeho. Imirwano rero imeze nabi hariya muri Sud Kivu, amasasu ari kuvuga, ngira ngo ku bantu bahegereye barimo kuyumva rwose. Ari bari ku gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda, ariko mu gice gishyira za Rusizi muri Bugarama, ngira ngo amasasu bari kuyumva aturuka cyangwa se ari kuvugira hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kudushyikira akaba avuga yuko mu by'ukuri biri kuba umujyi wa Uvira ushobora kuba tombe mu gihe kitari kirekire cyane. Nuko rero bimeze, ni mu gihe impande zose zatangiye kwitegura kujya i Washington, ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye nawe yamaze guhabwa ubutumire bwo kujya kuba indeberezi cyangwa se kureba uburyo u Rwanda na Kongo basinya amasezerano y'amahoro i Washington. William Ruto nuko n'abandi hagomba kuba hari abaperezida benshi bo ku mugabane wa Afurika bazaba bari Washington DC muri White House. Ibyo rero muri rusange nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Bahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Kino kiganiro tugiye kugihera ku kiganiro n'itangazamakuru cyari gikozwe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ni Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Muri icyo kiganiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ibintu byinshi. Muri byinshi yatangaje rero nabonye buri muntu wese yakuyemo ibye, avuga ibyo ashaka, ibitangazamakuru bikuramo ibyabyo bivuga ibyo bishaka. Njyewe rero ntabwo nje kongera kurondogora mvuga kuri ibi ngibi yavuze, ibyo yatangaje ni ibiki. Nje kubabwira philosophy iri inyuma y'ibyo yatangaje. Ni iki cyatumye Ndayishimiye ajya mu itangazamakuru akavuga ibyo yavuze? Ni iki cyatumye Ndayishimiye aza mu itangazamakuru agatangaza ibyo mwumvisha atangaza? Icya mbere, Son Excellence Perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze yuko ngo u Rwanda rutoza abarundi babakuye mu nkambi ya Mahama, noneho bamara kubatoza bakajya muri AFC M23. Arongera aravuga ati kandi ibyo byose bikorwa n'u Rwanda, rwarangiza rukaba rufite gahunda yo gutera igihugu cy'u Burundi. Arongera aranavuga ngo chef d'état major yabo ngo iri i Kigali mu Rwanda. Arangije arongera aravuga ngo nta kibazo
cy'u Burundi ku kuba bwarafunze imipaka. Perezida w'u Burundi yavuze ngo abanyarwanda ngo bajya bamuhamagara ngo afungure imipaka, ariko yasubije icyo kibazo ari umurundi umubajije ikibazo ati abarundi baribaza kubera iki igihugu cyacu kidafungura imipaka n'u Rwanda, ko bifuza yuko ko hari ibyo bajyaga bajya kugura mu Rwanda, bimeze bite? Aho gusubiza icyo kibazo we yahise asubiza ngo abanyarwanda bajya bamuhamagara, arangije ahita avuga n'ibyo ngo ajya asubiza abanyarwanda. Byose rero nje kubabwira ikintu kibyihishe inyuma biriya byose ndayishimiye yatangaje, kimwe ku kindi kandi aje akurikira yuko ingabo z'igihugu cye zari zavuze ko ziri mu minembwe kandi zitazongera gutuma abaturage bo mu minembwe bajya guhaha za Uvira n'ahandi. Igisirikare cy'u Burundi kirangije kigaruka kivuga ngo nta ngabo z'u Burundi ziri muri iyo misozi. Uko kwivuguruza kuraturuka ejo nibwo nababwiye ngo mu Burundi hari pressure kuri perezida w'u Burundi, hari pressure ku ngabo z'u Burundi bitewe n'ibyo zikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njyewe ibyo nari nabibabwiye ntaramenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagaye perezida w'u Burundi Ndayishimiye ngo nawe azaba hari igihe u Rwanda na Kongo bazaba bari gusinya amasezerano y'amahoro. Amashyi. Ntabwo njyewe nari nzi ko perezida w'u Burundi azaba hari. Ariya magambo yose perezida w'u Burundi rero yavuze yikoma u Rwanda, avuga ngo u Rwanda rutoza abana b'abarundi bari mu nkambi ya Mahama bakajya muri AFC M23. Biriya yashakaga kubabwira mu by'ukuri i Washington nibaramuka bamuhaye ijambo bakagira icyo bamubaza kuri AFC M23, Ndayishimiye n'u Burundi uburyo bwijanditse muri iyi ntambara icyo azasubiza muzi ari iki? Yari ari kubabwira icyo azasubiza niba mubaza ku mpamvu yishoye mu ntambara yo muri Kongo. No kuvuga ngo Ndayishimiye we yamaze gutangaza yuko icyo ashobora kuvuga bamubajije impamvu ajya arwana kuri iyi ntambara cyangwa se ahora yandaranya ku Rwanda kandi u Rwanda rutarateye u Burundi, arahita avuga ko hari impunzi z'abarundi ngo u Rwanda rubitse, ngo noneho rukaba rutoza izo mpunzi z'abarundi, ngo ariko by'akarusho izo mpunzi z'abarundi u Rwanda rukaba ruzishyira ngo muri AFC M23. Bisobanuye ngo ku bwa Ndayishimiye perezida w'u Burundi, AFC M23 ni abarundi noneho bashaka kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Bisobanuye ngo na bya bindi we yatangiye yifatanya na Tshisekedi avuga ati AFC M23 ni abanyarwanda ntabwo ari abakongomani, kandi nayo yabivuze ngo narababwiye ngo niba muri abakongomani nimushyire imbunda hasi mugende mujye za Rumangabo mujye n'ahandi muganire n'iyo leta ariko mutari kurasana niba koko muri abakongomani. Ati barabyanga, rero bakimara kubyanga ati niho nanjye nabiboneye. None ahise ahindura imvugo aravuga ngo muri M23 harimo ingabo z'abana b'abarundi batozwa n'u Rwanda bari muri M23 bafite gahunda yo gutera u Burundi, ngo kandi nibatera banyuze muri Kongo ngo Burundi nabwo buzatera bunyuze ni mu Kirundo ni bari hehe simbizi. Bisobanuye ngo Ndayishimiye yamaze guhindura imvugo kubwe. Muri M23 harimo ingabo z'u Burundi harimo abarundi bafite gahunda yo gutera u Burundi, ntabwo bakira abakongomani bagamije kurwanya Kongo. Ku bwa Ndayishimiye harimo n'abarundi. Icyo cyo gisobanuke. Perezida w'igihugu, icyo gihugu gifite ubutasi, yasubije ngo ntabwo dufungura imipaka, ngo ntidushobora gufungura imipaka ngo u Rwanda rutaraduhereza abantu bakoze kudeta. Ngo none se dufungura imipaka bataraduha abantu bakoze kudeta bahite baza binjire mu gihugu cyacu n'imipanga batema abantu? Ibyo nibyo yavuze. Namwe nimunsobanurire ukuntu perezida w'igihugu watowe n'abaturage avuga ngo abantu bashaka kumurwanya nimba banariho cyangwa se bashaka kurwanya ubutegetsi bwe ngo bazanyura ku mupaka. Donc ngo nafungura umupaka bazahita binjira. Ni nkaho yakavuze ngo kuva yarafunze umupaka niyo mpamvu batarinjira. Bivuze ngo ni abagenzi basanzwe. Ubwo se mu by'ukuri abantu perezida wenyine atekereza ko yafunze umupaka kugira ngo batinjira, abo bantu bafite ubuhe buryo bwo kwinjira kandi ngo bagiye kurwana no gukuraho ubutegetsi, kandi perezida akaba avuga ko nafunga imipaka batazinjira? Nimumbwire ukuntu abantu bashaka kumurwanya ngo bagomba kunyura ku mupaka ku manywa y'ihanga izuba riva, ngo yafunze imipaka kugira ngo abo bantu bari mu Rwanda ngo bashaka kumurwanya no gukuraho ubutegetsi ngo batinjira di. Nicyo gisubizo yatanze. None se reka twumve ko ari uko nk'uko byumva. Ubwo se waba umaze iki? Umutekano w'igihugu nka perezida waba uwurindamwo ibiki?
ubwo bisobanuye ngo uwo mupaka waba warafunzwe ku nyungu za Ndayishimiye, ntabwo zaba ari ku nyungu z'abarundi bose cyangwa nk'igihugu. Kuko ndatekereza ko nk'uko avuga byizeye ngo nibaza tuzarwana, ngira ngo yafungura ibikorwa bigakorwa ahubwo akarinda umutekano. Ndayishimiye nta bundi buryo yarinda umutekano atafunze umupaka. Numvisha avuga ngo u Rwanda ngo rwaravuze ngo nibyo. U Rwanda, imipaka y'u Rwanda irafunguye. Imipaka ifunze ni iy'u Burundi. Imipaka y'u Rwanda irafunguye, imipaka ifunze ni iy'u Burundi. Noneho yavuze ngo ariko ngo abazajya babishaka ngo baze bagenda bace ku mupaka wa Tanzania ngo ho tubasha kubakontorora tukabibona ngo nta kibazo. Kwari ukubeshya rero, ibyo yavugaga byose kwari ukwihura ngo chef d'état major ngo yabo bantu bashaka kurwanya Burundi ngiri i Kigali. Ariko yarangiza ngo twabonye ubutumire ngo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo tuzajye kureba uburyo u Rwanda na Congo bisinyana mu masezerano y'amahoro. Nabyo ni pressure. Nyamara ahubwo wari wabuze uburyo ubwira abantu ko nawe watumiwe ukazajya Washington, unananirwa kubwira abantu ukuntu uzajya Washington ingabo zawe zikiri gushinjwa guteza imidugararo n'umutekano muke muri Congo. Ni gute se u Rwanda rwari kujya gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ingabo z'u Burundi zatangiye gushinjwa guteza umutekano muke no kwica abanyamurenge mu Minembwe ngo mubure gutangira mwihohora nyine muvuga ngo ntabwo muri yo? Kuko byari guhita bisobanuka wari kugera muri Amerika bakavuga batarika ingabo z'u Burundi ziri muri Congo ziri kwica abantu ziri kugira gute, mu gihe AFC/M23 iri mu biganiro nande, iri mu biganiro na Congo Kinshasa. Abarundi mwebwe muri gukora iki ko muri kwenyegeza umuriro? Ni naho mpamvu ejo nari nabwiye ntabari kuvuga ngo ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi, ahubwo mwitonde ingabo z'u Burundi ziri gutaha. Pressure. Ikindi rero Ndayishimiye abarihohoye ngo nta kibazo cya politike dufitanye n'u Rwanda, ngo nta bindi bintu birenze ku Rwanda rwose, ngo turababyara ngarega ngo nibaduhereza bari abantu ngo munsi babaduhaye ngo uwo munota uwo ngo nibwo imipaka yacu ngo izahita ifungurwa byako kanya. Bande ahubwo ikiharimbye muri interview nabonye Ndayishimiye ni bya bindi byo kwikomeza bya Ndigabo, ahubwo mwumve ko mu gihe kitarambiranye u Burundi nabwo buraza gufungura imipaka, ndetse n'ingabo z'u Burundi ziraza kuva muri Congo vuba ndetse vuba na bwangu ziraza kuvayo. Ibyo rero nuko bimeze rwose. Bari kuvuga ngo Ndayishimiye ngo yongeye kwikoma u Rwanda, ngo reka yari kuvuga iki kindi, yari kuvuga iki kindi, nta kindi yari buvuge. Ngewe ndahamanya n'umutima wanjye ko biriya yavuze nibyo yari kuvuga. None se yari kuvuga ngo murabona ngo bitewe ngo n'ibyo u Rwanda rwavuze ngo imipaka tugiye kuyifungura. Arabanza agaragaze ko hakiri imbogamizi, ko ariko ari utuntu duke tubura, kandi natwo dushobora kuganirwaho kandi bigahita ko byoroha. None se niba mubizi nta bajenosideri u Burundi bubitse u Rwanda rukeneye, kuki se u Rwanda rutafunze umupaka uruhuza n'u Burundi ruvuga ngo turashaka ko u Burundi bubanza bukaduhereza aba bajenosideri n'abandi bakoze ibyaha u Rwanda rukeneye bari mu Burundi? Muratekereza ko nta bahari se? Barahari, ariko izo ni affaire politique. Ariko mubanze mwumve musobanukirwe ukuntu Ndayishimiye yavuze ngo yafunze umupaka kugira ngo ingabo ngo z'u Burundi zitozwa n'u Rwanda ngo zitazaca ku mupaka zikajya kumutera. Ko kubu abashaka kujya gutera Ndayishimiye byasaba ko baca ku mupaka? Tubwizanye ukuri, ubu abashaka kujya gutera u Burundi byasaba ko baca ku mupaka? Ntabwo bishoboka. Ntabwo byasaba ko baca ku mupaka. Deja binabaye ngombwa ko baca ku mupaka, ntiyitwa ngo arawufunze ntufungishijwe ingufuri z'igare. Nta nubwo byasaba ko barasa. Babaye bari buce hariya yita ngo yarafunze bagiye gutera igihugu cy'u Burundi, bibaye biri muri gahunda, ni igikuta yubatse se ko nacyo bakimena? Bihite bigaragaza ko kiriya gisubizo yatanze ngo yafunze imipaka kugira ngo abo bansi bataza ngo bagacaho ku mipaka, rwose ntabwo ari byo. Ikindi ibingibi yavuze ngo abanyarwanda ngo bajya bamuhamagara, yari yagiye hors sujet, out of the topic.
yagombaga gusubiza ikibazo bari bamubajije bamubwira bati ko hari abarundi bavuga ko hari ibyo bakeneraga cyangwa bahahaga mu Rwanda, mwagerageza mukareba ko ikibazo cyakemuka ngo imipaka ifungurwe. Ibyo guhita avuga ngo no, ngo ibyo byihorere, ngo n'abanyarwanda barampamagara, ngo n'abanyarwanda baranyandikira. Banza usubize icy'abarundi bavuga ko hari ibyo bahahaga mu Rwanda batakibasha guhaha kubera ko wafunze imipaka. Icyo ngicyo gisubize. Ntabwo Ndayishimiye yigeze agisubiza, ahubwo yasubije icyuko hari abanyarwanda ngo bajya bamwandikira. No, subiza igihe uzafungurira imipaka kuko abarundi bafite ikibazo kuko hari ibyo bahahaga mu Rwanda. Ibyo kuvuga ngo hari abanyarwanda bakwandikira bagira bati ibyo bubyiyore si abanyarwanda babikubajije. Wagombaga gusubiza, perezida w'u Burundi yagombaga gusubiza ikibazo yarabajijwe n'umurundi igihe azafungurira imipaka. Naho gusubiza ngo ahubwo ngo mwebwe nguretse mwebwe mbabarundi ngo n'abanyarwanda. Abanyepolitike n'abana beza cyane. Aho gusubiza ikibazo abarundi bafite, yahise asubiza ngo icyo abanyarwanda bafite kiheze. Abanyarwanda bande? Nta kibazo, ntitubazi. Ariko abarundi kuba bafite icyo kibazo cyo twabibonye. Ndetse yewe banatumye umuntu ati utubarize nyakubahwa nyene icubahiro igihe azafungurira imipaka. Ikiganiro n'itangazamakuru cyarenze kirangira, nyene icubahiro adasubije ikibazo cy'igihe azafungurira imipaka kubera ko hari abarundi bafite ibyo bahahaga mu Rwanda. Ntacyo yigeze asubiza. Abafite igisubizo yagitanzeho mujye muri commentaire mumbwire. Ahubwo yasubije icyuko ngo abanyarwanda bajya bamwandikira babimusaba itavuga ngo u Rwanda ruzabanze ngo rutange ngo bagerageje gukora kudeta ya Nkurunziza 2015. Ahubwo yasubije bande subwo? Yasubije abarundi bafite icyo kibazo? Yasubije abanyarwanda bajya bamubaza ibyo ngibyo? Yasubije bande? Ntabyo nzi. Nyamara ari mu zigera ku 115 ziherutse kwakirwa na leta y'u Burundi. Rwose impande zombi zirabakira ku boda, batashye ku bushake bwabo. Impunzi z'abarundi zibishatse zirataha. Nta muntu u Rwanda rufite ku ngufu. U Rwanda rufite umuntu wese wasabye ubuhungiro, kandi umuntu uje akugana asaba ubuhungiro rwose arabuhabwa. Ibyo rero biroroshye. Bisobanuye ngo hari ibintu bigera muri 2 cyangwa 3 perezida w'u Burundi yashakaga gutangaza muri kiriya kiganiro n'itangazamakuru. Icya mbere, yashakaga kugaragaza ko mu by'ukuri mu minsi itarambiranye abarundi ntibazatungurwe no kubona imipaka ifunguwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yashakaga mu by'ukuri kugaragariza abarundi ko ibyo yari yaragiyemo yarishoyemo muri Kongo ntacyo bitanze, ko ahubwo birangiye u Rwanda na Kongo bagiye gusinyana amasezerano y'amahoro. Ndetse nawe akaba yarasabwe kuzaba hari ejo atazakomeza kwijandika mu ntambara muri Kongo, akomeza yohereza abasirikare agatekereza ko atagize icyo abwirwa cyangwa se atabizi ko Kongo ari kuvuga ko ari kujya gutabara yasinye amasezerano y'amahoro. Hariya nko kumutangisha umugabo bamubwira bati urabibonye ko Kongo isinya amasezerano, nukomeza we kwijandika mu ntambara umenye ko mareratwa uraburi kwijandika mu ntambara Kongo itarimo kuko yamaze gusinya amasezerano y'amahoro. Hariya rero yashakaga kwereka abarundi atari ko mwihangane, nimubona tutakibarizwa ku butaka bwa Kongo muhite mumenya icyabaye. Ntabwo turi bukomeze kujya kurwanira umuntu cyangwa gutabara umuntu tuzi neza ko yamaze nayo gusinya amasezerano y'amahoro. Ikindi yashakaga kwereka abaturage b'u Burundi ko bishobora gushoboka ko byazarangira baturanye n'abantu bo muri AFC M23, kuko ibyo bagiye gusinya Washington bigiye kurangira babisinye. Bantu bo muri AFC M23 Ndayishimiye yari yaragiye kurwanya, avuga ngo na betranje ngo baje kurwanya leta ya Kongo, ngo tugiye gutabara leta ya Kongo, bigiye kurangira Burundi bugiye guturana nabo. Hari yashaka kwereka abaturage ko bagiye kujya mu biganiro kandi bagiye kubijyamo abantu muri AFC M23 bakiri muri bya bice. Bisobanuye ngo Ndayishimiye none ari mu mwanya w'intege nke, aho agomba guca bugufi ku Rwanda agaca bugufi no kuri AFC M23, kuko abo bantu bose ubu nonaha agiye guturana nabo nyuma y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na leta ya Kinshasa, ndetse no hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Ibyo biganiro byose n'aya masezerano birategeka Ndayishimiye gutuza agaca bugufi akabana nabo. Rwose ntimugire ngo
nka perezida ntabwo yari kuza apfukama avuga ngo bimeze gutya bimeze bitya, ikiriho ni iki ngiki. Ubu mbabwira yamaze gufata indege yerekeza Washington, kubera ko agenda ateze, murumva ntayo yabona igenda direct, aragenda atega no kugira ngo agire uburyo ashyikayo abashe no kuruhuka, kuko ibiganiro ni ku itariki enye, yagiye kuri 2 none. Ibyo rero ni ukuri guhari, nibyo byatumye Ndayishimiye ajya mu itangazamakuru, ndetse cyari n'ikibazo kuba mutari kubona Ndayishimiye mu itangazamakuru. Leta ya Kinshasa yakoze ibiganiro n'itangazamakuru, AFC M23 yakoze ibiganiro n'itangazamakuru, u Rwanda rwakoze ikiganiro n'itangazamakuru, n'u Burundi bwakoze ikiganiro n'itangazamakuru. Ibyo biganiro byose bagiye bakora, buri ufashe buri kiganiro ukicara ukagenda ucyumva, byose bifite denominateur commun imwe, bifite ikintu kimwe bihuriyeho. Muzi ikintu kimwe byose bihuriyeho, ni ugusinywa kw'amasezerano ya Washington. Ibi biganiro byose n'itangazamakuru mwabonye mwagiye mubona, byari bifite denominateur commun imwe, ikita rusange kimwe, kuko kwitabira ibiganiro by'amasezerano y'amahoro ya Washington agomba gusinywa hagati y'u Rwanda na Congo, ariko inyuma yayo hakaba hari irindi banga rikomeye ryo gusinya ibintu bijyanye na deal mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, ndetse na regio ya Pays de Grand Lac, hano muri aka karere dutuye k'ibiyaga bigari. Kuko hari n'icyo bita integration économique yo muri ibi bihugu byose bituranye na Kongo, nabyo bari buze kubisinya hariya. Rero mutagira ngo hari umuntu uri kujyayo ku busa, uri kujya wese agomba kubibonamo inyungu. Ari nayo mpamvu Kongo rero abanje kwivumbura itishimira ari amasezerano, kuko buri gihugu cyose bituranye kigomba kuryaho. Uburundi nabwo rero bwitabire nk'igihugu kigomba kuronkaho integrité économique régionale, nabwo burimo bugomba kuronkaho, cyangwa se hagomba kubaho imikorere n'imikoranire hagati y'ibyo bihugu byose. Ari nayo mpamvu intambara Ndayishimiye yari yaratangiye imucanze ku munota wa nyuma, nyine byanze ku munota wa nyuma, bigiye kurangirana Ndayishimiye yategetswe gukorana n'ibindi bihugu hano mu karere. Uko yari yarigize ingungi Burundi bwarifashe, bwariyomoye, bwarishyize kuri Kongo, bigaragaza ko Kongo hariya Tanzania hariya abandi bose ni ibibazo. Mwongere mwibuke uyu Ndayishimiye yahagaze Kinshasa aravuga ngo we na Tshisekedi bazafasha umuntu uwo ari we wese uzifuza guhindura regime ubutegetsi mu Rwanda. None hase umugira ngo yabisubiramo, none hase mugira ngo yabyemera. Avuga yuko u Rwanda ngo ruri gutureninga ngo abantu bazajya gutera u Burundi. Yibagiwe Ndayishimiye wenyine ubwe, yivugiye ko azafasha abantu bose bafite gahunda yo guhindura regime y'ubutegetsi mu Rwanda. Yabivugiye Kinshasa. Nose uko yarabyibagiye cyangwa nakabyica kabizi karya imboga karitse? Arabizi, ntabwo yabyibagiwe. Ibyo rero nuko muri rusange nuko bimeze. Ibyo Burundi byo nuko tugomba kubyakira, nta kundi. Ariko mu by'ukuri nashakaga kubabwira muri rusange ikiri inyuma y'ikiganiro Ndayishimiye yakoze akagaruka ku Rwanda, kuri AFC M23, kuri perezida, byose biriya byose yagarutseho. Nta kindi rwose kwari ukwihohora kuri ibyo bintu byose mbabwiye, ndetse no kugira ngo nimubona u Burundi hari indi position bwafashe itandukanye niyo bwari bufite, ntimuzatungurwe, kuko niko bigomba kugenda. Ntabwo Burundi bwagombaga gukomeza kwica bari abaturage b'abanyamurenge. Igisirikare cy'u Burundi kigenda kivuga ngo twebwe tuzabafata tubagire gute. Mwabonye ko cyahise kivuguruza, ariko ejo bundi mwarabibonye. Nta kindi rero cyabiteraga, yari pressure, nuko bari bamaze kubwirwa na Amerika ko bagomba kwitabira, kandi bari mu bantu bari guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ko ingabo zabo bagomba gukontorora ibikorwa byabo. Nibyo rero byabaye hariya ku Burundi. Ntimugire ngo ni ikindi cyatumye Ndayishimiye aza avuga kuriya, rwose nuko kuri guhari. Ibyo Burundi reka tube tubirekeye aho ngaho. Mwabonye impinduka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze muri guverinoma mu myanya itandukanye, aho yahinduriye General James Kabarebe umwanya, yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko akaba yashyizeho Dr. Auguste Kayitesi, akaba yashyizeho na Minisitiri mushya w'ubuhinzi n'ubworozi, imyanya itandukanye. Ariko James Kabarebe noneho ahindurirwa umwanya, agirwa umujyanama mukuru mu bya gisirikare wa Perezida wa Repubulika.
abakongomani rero barayobye, mubarire mbivuge gutyo kuko ntimwayobotse, mwarayobye, ni ukuri guhari. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasimbuje James Kabarebe ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Muri Kongo bahita basohora inkuru ngo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo yakuyeho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ngo bamusimbuje Dr. Auguste Kayitesi. Ngo noneho ngo James Kabarebe babonye agarutse kuri Yellow Paper, bavuze induru koko bari bamaze iminsi baramubitse bavuga ko ngo yapfuye, ngo ahubwo guverinoma y'u Rwanda yahishe urupfu rwa General James Kabarebe. Mwese murabizi nizo nkuru mwese mwabonaga ku bitangazamakuru byo muri Kongo no kuri X n'ahandi, ngo James Kabarebe yarapfuye, ngo yararozwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi simbizi. Bamubonye kuri Yellow Paper yahawe inshingano nshya zo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano, baravuga ati noneho turashize. Umuntu twari twarabitse ko yapfuye, twarihumurije tuvuga tuti turamukize, twari tuzi ko basi Imana idutabaye, kumbe aracyahari. Ahubwo ahise amuhindurira umwanya, noneho amugize umujyanama we mu by'umutekano. Turashize. Baba baramanjiriwe, biba biranze, biba birabayobeye, bati James Kabarebe aracyariho. Za nyangarwanda z'ibigarasha abandi bose muzi, babandi bafite ama YouTube, babandi bari kuri rwa rutonde rw'ibyihebe, harimo ba Ombe bari barasaze ngo James Kabarebe yarapfuye, harimo batishimye turayishimye, ni bari ba Jean Paul Simbizi ngo James Kabarebe yarapfuye, hari bande isi yose bari barayitwitse, Padiri Nahimana reka sinakubwira ngo James Kabarebe yarapfuye. None amagambo yabuze ivuga, ahubwo batitijwe n'umwanya mushya yahawe wo kuba umujyanama General James Kabarebe. Abandi bati Olivier Nduhungirehe, bazi no kuvuga izina rye, bati turamukize. Bari bakomye amashyikisha bati turamukize, Perezida Paul Kagame yamukuyeho yamusimbuje. Bari batangiye gukoma amashyi rwose ngo Nduhungirehe ngo Perezida Paul Kagame aramusimbuje. Yemwe arahari nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, arahari ntaho yagiye. Na James Kabarebe mwari mumaze igihe mubika ngo yarapfuye, yahawe umwanya wo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Si n'ubwa mbere awugezeho, na 2023 ubwo yajyaga kugirwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni wo mwanya yari afite, yaragezeho guhera 2019. Noneho ibyo kubika James Kabarebe ko yapfuye u Rwanda rukanga kubitangaza, mumubonye kuri Yellow Paper murabiretse. Muri iryo joro abakongomani bahise bahimba ikindi kinyoma gikomeye cyane kitagira umutwe n'ikibuno, bati Willy Manzi Ngarambe, Vice Guverineri wa Nord Kivu, yamaze gutabwa muri yombi i Montreal mu gihugu cya Canada. Ubu nizo nkuru ziri ku bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino muri Kongo n'ahandi ku isi, ngo yatawe muri yombi Willy Manzi. Ngo yagiye i Kigali mu Rwanda, afata indege ngiramutwara imugeza i Buruseli mu Bubiligi. Ngo ageze i Buruseli mu Bubiligi afata indege imujyana i Montreal muri Canada. Ngo yagombaga kugera ku kibuga cy'indege Montreal muri Canada, akahava indege imukomezanya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo yari yitabiriye inama ya Washington, ngo yari ari muri delegation ngiribuze kubiri kumwe ngo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo Paul Kagame. Abo n'abakongomani sha, babandi mwitareze intellectuel bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba YouTuber, baba TikToker, n'abandi Kinshasa, n'abandi bari za Canada, za Montreal. Ati ngewe ndahituriye, ati bamufashe ndabizi neza. Yabanje arabareka arabihorera, barandika baravuga, arangije arabwira ati aha ahubwo ndi Kinshasa. Baturazutse uvuye, tubwira ukuntu uri kuvuga kandi uri kwandika kuri X kandi ufunze. Ku munsi w'ejo yari ibereye muri match hari igoma. Ku munsi w'ejo bari muri Kiliziya ndetse na Musenyeri yashimye umutekano AFC M23 ikomeje kuzana mu bice byose igenzura. Ese bifasha iki abantu ba Tshisekedi cyangwa se bashyigikiye Tshisekedi muri propaganda zo kuvuga ngo abantu bapfuye? Bibafasha iki? Cyangwa se ngo batawe muri yombi akaba ari byo buzuza imbuga nkoranyambaga?
ni ukubera yuko haba hari ikintu bari guhisha abakongomani kiri kujya mbere, uwo bashyigikiye ari we Tshisekedi agiye gukora kidashakwa n'abakongomani bose. Ibi bihuha ngo James Kabarebe yarapfuye, ibi bihuha ngo Olivier Nduhungirehe ngo bamukuye kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ibi bihuha ngo Manzi vice guverineri wa Nord Kivu ngo yatawe muri yombi, ibi byose ni ugukinga abakongomani bishashi mu maso kugira ngo batita kuri accord de paix Kongo igiye gusinya Washington. Mwibuke Martin Fayulu yahagurutse ari kubirwanya, Denis Mukwege yahagurutse ari kubirwanya, Olivier Kamitatu yahagurutse ari kubirwanya, ba Joseph Kabila Kabange ibyo byose ntibabikozwa, n'abandi ntibabishaka. Abashyigikiye ibi bintu ku ruhande rwa Kinshasa nabo muri UDPS, ishyaka rya Tshisekedi bonyine, ni nabo bazana izi propaganda zo kuvuga ngo rero ngo ntabwo iki niki. Ntimuzi ibyo Patrick Muyaya aherutse kuvuga ngo ntabwo ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuzasinya amasezerano ya Washington ngo ingabo z'u Rwanda zitarava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwese ntimubizi. Si Patrick Muyaya wakomeje kugenda abitangaza. Nibyo gusa se yavuze, nta nubwo ari byo gusa yavuze, kuko niba nibuka neza niba nibuka neza Patrick Muyaya nibuka neza Patrick Muyaya we yaravuga ngo ntabwo Tshisekedi ashobora gusinya ari amasezerano ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo. None se konzi ko nta musirikare n'umwe urava ku butaka bwa Kongo, kandi ku itariki enye turi kuri 2 ku itariki enye ko bazabisinya. Ubwo ngubwo bimeze bite? Biriya byose rero ni propagande abakongomani bakora kugira ngo babashe kugenda bakinga ibishashi mu maso abaturage batabyumva kimwe nabo, niko babigenza. Ibyo byose rero bikaba bikomeje guteza ibibazo. Uwitwa Martin Fayulu we yagize ati chers compatriotes, notre nation est à un tournant historique, affirmons haut et fort. Non à la balkanisation de la RDC, oui à un dialogue national inclusif. La souveraineté de la RDC est non négociable. Ahangaha rero Martin Fayulu akaba agaruka avuga ati balkanisation oya iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera ati oui à la dialogue inclusif. Ibi biganiro bihuje abakongomani bose Tshisekedi ntabikozwa, ishyaka UDPS ntabwo ribikozwa, ariko urabona ko abakongomani bose bo barashaka ibiganiro. Bakongera bavuga souveraineté de la RDC est non négociable. Souveraineté harya mwe ubibona nka kado. It's like peace. Nta muntu n'umwe ushobora kubona peace as a gift. You have to fight for it. N'ibintu bya integrité territoriale. None se ubusugire bw'igihugu burarindwa. Igihe cyose ubusugire bw'igihugu bwavogerewe, icyo gihugu kiba cyananiwe kurinda ubusugire bw'igihugu cyacyo. Igihe rero ubuyobozi buriho bwananiwe kurinda ubusugire bw'igihugu, ubuyobozi buba buri wiki. Nta gihe na kimwe Kongo izigera igira icyo bita integrité territoriale badafite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi byo kubirinda kandi babyikoreye. Uko rero niko kuri guhari. Aho ngaho rero ibyo byose leta ya Kinshasa igenda ibikora kugira ngo ikomeze kujijisha abaturage. Ni nk'ibyo Tshisekedi yabwiye abaturage ngo tugiye gusinya integration économique ku rwego ruri regional, ngo ariko ngo nta mixage na brassage bizigera bibaho. Nose mixage na brassage i Washington ubundi Tshisekedi yabivugaga bibwira abandi. Mixage na brassage bizaba hagati ya Kinshasa na AFC M23, ntabwo mixage na brassage bizaba hagati y'u Rwanda na leta ya Kinshasa. None se ni RDF bazavanga na FRDC? Ni FRDC sizivanga na RDF? That's impossible. Ni ikinyoma. Ibyo kuvuga mixage na brassage Tshisekedi agomba kubivuga nyuma nibakomeza ibiganiro byabo, cyangwa se nibagira andi masezerano bazajya gusinya na AFC M23. Uko niko kuri guhari, ibyo nibyo bigezweho. Ikindi kintu rero nanone kandi nababwiye tugomba kuganiraho muri iki kiganiro cyacu ni ikibazo kijyanye n'imibundano. Kurasana birakomeje cyane muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu hariyo ikibazo, imirwano yaramutse kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Hari imirwano abantu bari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu bice bya za Bugarama muri karere ka Rusizi, ngira ngo muri kubyumva. Haruguru hejuru ya Kamanyora hari amasasu menshi cyane ateye ubwoba, za Ruvungi n'ahandi. Ubwo no hejuru ku musozi za Kiriba murabyumva
hejuru na za Murongwe, ubwo naho hari ibibazo. Amasasu ari kuvuga nabi cyane, birashoboka cyane ko mushobora kumva mu masaha menshi atarambiranye mwumvise ngo Uvira tombe. Naho abari kuza bikina bavuga bati ibiganiro Washington, Kinshasa bateguye ibirori. Kinshasa bateguye ibirori ngo bagiye guserebura ngo amasezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington please. Murabona amasezerano ya Washington bagiye gusinya ari iki kiriho. Leta ya Kinshasa uretse kwishimira gusa ngo bagiye gusinya Washington. Icyatumye nibo bagiye kwihamagarira Amerika ngo ize bakorane, ngo ize bakubitira FCM23 ngo batewe n'u Rwanda. Birangiye bite? Bya bintu birangiye AFCM23 ikiri muri bya bice, ahubwo Kinshasa yategetswe gukora intambara kugeza ku saa sita z'ijoro zo ku itariki 3. Ni ukuvuga ngo saa sita z'ijoro ku munsi w'ejo Kinshasa nizaba itarisubiza turaduce yafashe yambuwe na AFCM23, bazagenda nyine basinye nta kundi. Ni nayo mpamvu muri kumva imirwano ikomeye cyane. Mushobora kwibaza ngo habaye iki? Kongo ko iri kujya gusinya Washington ariko ikaba yakajije n'imirwano ku rugamba. Yego nibyo yategetswe ko igomba kuganira iri no kurwana. Kongo igomba kuganira iri no kurwana. Kubera iki igomba kuganira iri no kurwana? Igomba kuganira iri no kurwana kugira ngo irebe ko ishobora kuzageza ku munsi wo gusinya amasezerano. Turi kumwe kugira ngo bareko bashaka kuzageza ku munsi wo gusinya amasezerano hari uduce bamaze kwigarurira byibura. Ariko igitangaje ntatwo bari kwigarurira, bari kubambura n'utundi. Namwe mu nyumvire, bari kubambura n'utundi. Bisobanuye ko nimba ari ukunguka ibintu birangiye, Kinshasa inaniwe mu mirwano ikaba igiye gusinya, abarira ni mwihanagure, ugutabarwa kurabonetse. Kubera yuko talk and fight or fight and talk, ibyo bintu bigomba kujyana. Bitajyana hakabaho kwihangana. Kubera iki? Kubera yuko intambara muri kubona leta ya Kinshasa na AFCM23 ngira ngo murabizi basinya na protocols n'ibiganiro birakomeje. Intambara ihari ni intambara iri guhuza umutwe wa AFCM23 na leta ya Kinshasa. Ibyo Rwanda byo rwose ni mugende mu bisinye kuko na amahoro. Mugende mu bisinye kandi neza. Trump azaba umugabo wo kubihamya. Trump ni umugabo wo kubihamya. Mugende mu bisinye, nimumara kubisinya amahoro aboneke. Muzirikana ko hari ibintu bigomba kuzirikanwa, sinabura kubibibutsa. Muzirikana ko mu masezerano ya Washington hakubiyemo ingingo ebyiri z'ingenzi zikomeye. Iya mbere kunetraliza FDLR, iya kabiri u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Bisobanuye iki? Barinze bajya gusinya Washington, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarakuraho cyangwa itarasenya FDLR, u Rwanda narwo rutarakuraho ingamba z'ubwirinzi. Muri make barinze bageza ku munsi wo gusinya ibintu bikimeze kwa kundi. Ese ko bageze ku munsi wo gusinya ibintu bikimeze kwa kundi nta cyahindutse, ubu bizahinduka nyuma yo gusinya? Ko badasinye kurwana, ko basinya amahoro? Ibi bintu rero nabyo bagiye gusinya. Kubera ko bagiye gusinya amasezerano y'amahoro, batagiye gusinya amasezerano yo gukomeza intambara. Ariko bakaba bagiye kubisinya ibyo Kongo iburana, byuko batejwe intambara bitarakemuka, abantu bakiri ahandi, Kongo igifite na gahunda yo kurwana ikiri kugura n'ibindi bikoresho. Dore ikigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya, intambara nibwo izatangira. Ariko noneho nibwo izatangira ifite impamvu. Noneho ni nacyo gihe umuhuza cyangwa se abahuza bazatangira kuvuga bati mwaranaganiriye mukomeza imirwano turabyemera, mugera nubwo musinya abagabo barahari, imirwano ikomeje ite? Bahite bareba ku mpande zombi. Kongo waba waranetralije FDLR? Oya. U Rwanda mwakuyeho ingamba z'ubwirinzi? Oya. Kubera iki?
Kongo ko wemeye ko FDLR zihari, kuki utayitsinsura ko wemeye no kuyirwanya? Sinzi icyo Kongo izasubiza. Rwanda kutakuyeho ingamba z'ubwirinzi, icyo Rwanda ruzasubiza cyo ndakizi. Ingamba z'ubwirinzi Rwanda ruzazikuraho ari uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutsinsura FDLR. Icyo cyo kirazwi, isi yose irakizi. Ibyo nta mashuri bisaba n'umwana uri kwiga kwiga kuvuga adada avuga ngo Kongo igomba gusenya FDLR, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Bitarabibiye ibindi ni ukwikirigita ugaseka. Bivuze ngo impamvu imirwano igihari n'ibibazo bigihari nuko Kongo itarasenya FDLR. Ubwo ikibazo kizageraho gishakirwa. Namwe Rwanda kudakuraho ingamba z'ubwirinzi nuko FDLR kiriho. Yego rwose. Ubwo abahuza bazagira inama batanga. Kuri AFC M23 nta nicyo Kongo ikwiye kubivuga. Kuko kuri zira protocols 8 ebyiri CCRF no guhanahana imfungwa nizo bamaze kuganiraho bazishyiraho umukono, zonyine ubwazo nta nimwe irashyirwa mu bikorwa. Bivuze ngo kuva muri ebyiri zasinywe nta nimwe irashyirwa mu bikorwa, kandi byarafasha amezi 7 kugira ziganirweho. 6 zisigaye ko zizajya ziganirwa ingingo imwe n'impande zombi n'abahuza bari hagati. Ubwo zo zizatwara igihe kingana iki, kandi ko bagomba gukomeza kuziganiraho abantu bo muri AFC M23 bakiri mu bice bafashe? Question mark. Buri wese icyo kibazo akwiye kukibaza. Bisobanuye iki rero? Ngana ku musozo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gusinya amasezerano nakwita ya nyuma mu masezerano yose yarategerejwe yagombaga gusinya. Igiye kuyasinya mu masezerano, mu bikubiye mu masezerano ya Doha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nta na kimwe kirajya mu bikorwa. Mu bikubiye mu masezerano ya Doha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 nta kintu na kimwe kirubahirizwa. Bisobanuye iki rero? Ibiganiro byose byabaye n'amasezerano yose yasinywe, uretse kuba biri ku mpapuro cyangwa se biri mu mitwe y'abantu babivuga ko babyumvise, ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa implementation, ku biganiro byaganiriwe, amasezerano yasinywe, ku biki n'ibiki byose nta na kimwe kirashyirwa mu bikorwa, ariko amasezerano yose agiye gushyirwaho umukono wa nyuma. Biraza kurangira gute mu gushyiraho umukono wa nyuma? Biraza kurangira hasinywe amasezerano mu mikorere n'imikoranire mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, which means muri ibi bintu byose byabaye, ikintu kibaye successful, ikigezweho ni deal. Nugusinya deal mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ariko ku bijyanye no guhagarika intambara no kugarura amahoro byose biracyari muri procedure, biracyapendinga, niko babyita muri zindi z'amahanga, biracyapendinga. Ikigiye gusinywa neza kigashyirwaho umukono ni ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Bivuze iki? Bivuze ngo ninde uhiriwe muri ibi bintu byose byabaye? Uwa mbere ninde? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo igiye gusinya deal. Igitangaje ntabwo iri buze gusinya deal ngo ibure gutangira guhita ijya gucukura. Kabiri, undi muntu uhiriwe muri ibi bintu ni abantu bo muri AFC M23 bakiri mu bice bafashe, yewe n'amasezerano cyerekana ko hari n'ibindi biganiro bigihari, kandi nabyo bigaragaza ko icyo wakora cyose nuko bizaganirwa bitazarangira bakuye hariya. AFC nayo itomboreye muri ibi biganiro. Umuntu wa gatatu cyangwa uruhande rwa gatatu rutomboreye muri ibi biganiro ni Repubulika y'u Rwanda. Utegute Repubulika y'u Rwanda yicururizaga amabuye y'agaciro Kinshasa City, u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira. Ubu rero nonaha Global Tungsten Company yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trinity Metals y'i Kigali mu Rwanda zasinye amasezerano y'imikorere n'imikoranire mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, n'aya mbere yatangiye kugera muri Amerika. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabizi neza ko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro. Amashyi.
ibi rero biraza gufasha u Rwanda rufite amabuye y'agaciro kandi rwo ntabwo rufite gahunda yo kwisobanura ku batarureze ngo rugende rufata amakamyo perezida Paul Kagame ngo ajye imbere nka biriya bya Ndayishimiye w'u Burundi ngo ari kwerekana ko Burundi ngo bushoye amabuye y'agaciro. Reka biriya narababwiye ngo ni ukwisobanura batarakurega. Kura no kwisobanura batarakurega. Kira ni ikibazo nacyo muzakimenya, ibyacyo muzabimenya nyuma. Icyo nashaka kubabwira rero nuko u Rwanda rugiye gukurwaho igisebo cy'uko nta mabuye y'agaciro rugira. Icya kabiri, za nganda z'u Rwanda zitunganya amabuye y'agaciro zigiye gukora mu buryo bw'ubwisanzure. Reka mbite nyirakantu ngarukaho. Abantu mwese mwari muzi ko Gasabo Golden Refinery, uruganda rutunganya amabuye y'agaciro rwa Gasabo ngo rwafunzwe. Oya, bya bindi Kongo yajyaga agenda yanterpreta bya bihano u Rwanda rwagendaga rufatirwa hoye. Burya uruganda rwo rurakora na perezida Paul Kagame ejo bundi mu kiganiro n'itangazamakuru yarabisobanuye. Uruganda rurakora, ahubwo bamwe mu bayobozi barwo babiri nibo bafatiwe ibihano, ariko uruganda rwo rurakora. Muri rusange rero nuko ibintu bimeze, nuko ibintu bihagaze. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko turacyarimo kubategura n'ibindi biganiro. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Reka mbashimire cyane, nifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Jewe nari Robert Sympathique Iyandemye. Turasubira mu bindi biganiro mu kanya. Asante sana.